Pozdrav ljudi, danas ćemo da reagujemo na neke videe. ちょっと変なところ触らないでよ、兄ちゃん。 Aplikaciju, više. Ok, što. Danas ćemo reagovati neke smiješne videe, neke TikTok videe na YouTube, naravno. Onda nam ovaj prvi video koji ću snimam u ovom izdanju. Znači, vidite mene. Naravno, počnemo s videom. Kao što vidite, ovo će mi biti prvi video, a mnogo sam gledala na YouTube-u da, će biti tako, nekako. Naravno, neće biti nije strašno za ne. To što će biti moje lice. What the fuck? Ok, znači. Kucala sam šta ću im. Znači nešto smiješno. Uglavnom. Caka je u tome da se ne smijemo nasmijeti, ok? Znači. Dobro, to je to što sam. Ali ajde. Ok, došlo. Ok, potražimo ovo. Neće ništa biti pohvalno. Crno. TikTok sam... Mislim, ozbiljno. Koliko ljudi zapravo. Ništa nije teško za ne. Još imam mnogo videa na TikToku, naravno, dok ja ovo potražim traće na koliko mjeseci. Šaš. Ok, prvo počnemo s nekim laganim videom. Nećemo ga čelek malo. Ovo što snimam, to potpuno nije ništa. Jak. Imamo nešto lagano. Imamo nešto ovako, ok? No. Idemo, bit će zvuk. Ajde, čovječ. Eto. Ok. Počnemo. I can't go to Germany. Why? I got homework. Belladonna, 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 belladonna. Poison is contagious, gets you high in Macadona. Belladonna. What's it up? I'm Mr. White Christmas. Idemo da dalje, zna? Ajde, učite sve. Ajde. Naravno, počela sam da gledam Janima, tako da ću možda
da... Visani. Uglavnom, mislila sam da ću možda, a možda ako vi budete htjeli, da snimam neki anima film ili kako bi to na engleskom neki šip, ne? To baš, šta sam to rekao? Ništa. Vidim, primetila sam nešto novo. To sam juče odila. To što pomenula, naravno nije prava kosa. Samo da se vidi. Naravno nije prava kosa. Ništa. Ok. To je baš malo zanimljivo. Ok, znači. A znamo da foru sam leko, majke ti znam. Gledala moja sestra, jeste brat. Squid Game. Jer ako Squid Game želite da snimam nešto u vezi toga ili ne. Ili u vezi anima filma, naravno. Pa, krenemo da smo. Tako. Ok. Još jedan film. Mislim ovaj video i to je to. Da ćemo se vidjeti. Naravno, gledali smo 3 filma. To gledamo. Znači, još jedan video i to je to. Jasno. Naravno. Jasno. No. Okej. Razmišljam da snimim neki video u vezi kao pesma. Znači, snimim neku pesmu u obliku Gacha Life. Malo. Ne brinite. Nije ništa specijalno. Vidjet ću kako će mi biti ideje. Ok. I da ne zaboravim, zapratite me dole na YouTube-u. Naravno, neće biti ništa. Onda imam Instagram kanal, tako da me i tu zapratite na Instagramu. Na YouTube-u, dobro, istina, TikTok ima, ali neću snimim. Tako da, uopšte nemam TikTok, ne znam što sam to uopšte rekao. Ok, došto, to je mislim to. Ne znam više ništa šta bi to bilo. Tako da, vidimo se u sljedećem videu. Bye, klikari.